Še enkrat, dober večer, dobrodošli po filmu Naš vsakdan, naša vsakdanja zgodba. Preden začnemo pogovor, bi rada povedala, da bo pogovor potekal v bosanščini in vas vprašala, če bi kdo od vas mogoče potreboval prevod, ker ga lahko zagotovimo. Ok, potem pa bi vam rada povedala pred pogovorom tudi še to, da ste vljudno vabljeni, da v pogovoru sodelujete, tako da se mogoče s kakšnim znakom, z dvigom roke vključite v pogovor. V veliko veselje mi je, da je na nocojšnji projekciji z nami tudi scenaristka in režiserka filma Ines Stanović. Ines Stanović, dobrodošla. Dobrodošla Ines. Čini se da su svi oduševljeni, da svi shvaćaju o čemu je film pričao. To mi se čini jedna od bitnih, dobrih stvari ovog filma, da je jako direktan, jako jednostavan, ali priča ne o jednostavnim stvarima, o životu. Mislim da je poruka filma jako jasna i glasna. Recimo da je u ovom tvrdom, hladnom svijetu nešto što je toplo, što je mekano, porodica. Da su odnosi u porodici oni koji nam daju neku toplinu i nekav mir u ovom kaosu od života. Ali ipak se čini da su mame ili žene one koje udržavaju ovaj red. Kako da su one koje mogu sproducirati ove normalne međuljudske odnose, da tek posle mama dolaze svi koji se uključe u ovu skupnost. Da li sam u pravu? Prvo, dobroveče. Hvala vam što ste došli i što ste gledali film i po reakcijama vidim da ste uživala. To je bila u stvari namjera da ne razmišljate, nego da osjetite, da jednostavno ova emocija iz filma koju sam ja htjela da proizvedem, da to pređe nekako neposredno na vas. I mislim da je to nekako uspjelo. Što se tiče majke u filmu, naravno ovdje je glavni lik porodica, bez obzira što smo svi mislili da je to Ulks i njegova uloga i ja sam mislila da je on glavni glumac, odnosno glavna uloga. Nekako se ispostavilo da su svako iz svog rakursa vidi glavnog glumca, tako da su žene najčešće vidjele majku, generacija 40-ih u kojima je ovo film također vidi sebe tu, tako i muškarci su se nekako prepoznali. Tako da je to, mislim, jedan konglomerat likova jedne porodice koja je, ja kažem, tipična porodica, pa mi je neko rekao pa to baš nije tipična porodica za Bosnu, neki prosjek možda i nije, ali to je neka moja porodica. I ja sam htjela da napravim film iz Bosne koji govori o jednoj, za mene, tipičnoj porodici srednje klase, intelektualaca i ono kad sam ja rekla ovom scenografu, molim te, zid pun knjiga. To je meni jako važno bilo zato što vidim u novim porodicama, u novim stanovima se to više ne vidi, to su samo neke jednostavne police, televizor, to je centar svijeta, nema više one neke topline u kojoj sam ja nekako razla, su to knjige, da su to ploče, da je to neka priča, tako da sam ja to htjela da rekreiram, da nekako ne zaboravim ja. Isto priča je o porodici, možda o glavnom liku, ali o njegovoj porodici, a isto se čini i u nekim kadrovima ovako, da su oni jako umješteni u Sarajevo, da je Sarajevo jedna jako bitna okolina za njih. Kada ona recimo prodaje onaj medaljončić, tako se čini kako da Sarajevo nju jede na neki način ili da je ona dio tog pazla koji je Sarajevo. Pa naravno, to je jednostavno okolina u kojoj, mislim, ti likovi su smješteni u sredinu kao što je Sarajevo. Meni je bilo važno da je to nešto što ja poznajem i da kroz likove koji će svi da prepoznaju kao univerzalne, da jednostavno prezentiram neku vrstu našeg života. To je, mislim, vrlo je česta slika u Sarajevu danas i poslije rata da se prodaje zlato. To je jedan signal, jedan znak da je ekonomski jako loša situacija
i u Bosni imate uvijek kad je dobro vrijeme, kupujete zlato, kad je loše vrijeme, prodaje se. U mojoj familiji se dosta tog zlata prodalo i samo se prodaje kad dođu teška vremena, imaš ti još onu granu od nane pa se ta grana proda da niko ne zna da je ona prodana. Mislim, to su neke sitnice, to su neke detalje koji možda neko ne prepozna, ja to jednostavno tako sam u taj film stavila tako puno nekih detalja koji su kao Sehara sad sačuvali neko moje sjećanje i mislim da je to nekako prebacilo do publike. Ali znate kako publika jest živjela s filmom što smo osjećali sada kad smo došli tu. Ok, porodica jeste jedna cijelica u kojoj svi živimo, ali čak ovo što ste pričali o zlatu i u Ljubljani su se sada pojavile nevjerovatno puno ovih prodavaonica da možeš prodati zlato. Isto, ja sam generacija 40-ih, naša generacija, iako nije imala rat, isto su, pogotovo muškarci, jako puno puta žive sa roditeljima do jako kasno. Znate, tako da je tak kulturni nekakav okružje jako slično i jako je jako različito. Rat, kako sam pomenila, je jako bitan u tom filmu. Jeste po jednoj strani univerzalni rat, ali po drugoj strani jako specifičan rat u Sarajevu. U Sarajevu koji je bio neka kulturna metropola prije rata. To se vidi i u filmu. Da li mislite da se Sarajevo vraća u neke stare putove ili... To je pitanje perspektive. Ja ću vam reći da ja osjećam da je uvijek tako bilo i da se to nije nikad prekinulo. Sarajevo živi taj neki unutarnji život. Druga je stvar kako ga neko vidi, da li mi imamo neki uspjeh prema vani ili nemamo. Uvijek ima nešto što iskoči kao film, kao ne znam, Božo Vrečo, kao nešto što iz Sarajeva izađe. Mi smo u toku rata imali fenomenalne predstave, ne samo što su nam dolazili ljudi izvana kao Suzan Sontag da pravi predstav, nego su ljudi jednostavno živjeli kulturu i Sarajevo tada u tom dobu pokazalo upravo da je kulturom pokušalo da se odbrani. I mi smo preživjeli zahvaljujući kulturi i zahvaljujući tome jer je Sarajevo ipak bilo većinski gradski svijet. Koliko god je došlo ljudi izbjeglica, ipak je bilo više ljudi koji su bili tu i ostali kao što smo mi i koji smo se na taj način hranili duhovno. Mi nismo imali hranu, ali nam je ta kultura, umjetnost, teatarske predstave, koncert, sve to živjelo u gradu. I to je nešto što je ostalo, naravno ne čini se možda nekom sa strane da je to jednako kao što je bilo prije rata, ne može ni biti. 25 godina je puno, 30 godina je puno za jedan grad da se ponovo, da mislim, je izgubio nešto što je bilo do 92. i sad treba napraviti neki drugi ljudi su došli, neke druge struje su došle i sad to se samo preslaguje u nešto drugo. A u Sarajevu će uvijek biti jedan centar tog multikulturalnosti, multikulturalnih ideja, bez obzira na, kažem opet, političke signale koji dolaze od ljudi koje ja ne cijenim. Kako jedan lik kaže, čak nam je možda u ratu bilo bolje, možda se ta izjava ni ne odnosi toliko na rat koliko se odnosi na suvremeno vrijeme, ne? Da, to je baš moja rečenica, autor stavio svoju rečenicu u film, to je moja neka bila poruka zato što je nekako Bosna je danas u jednom groznom periodu. Mi smo mislili da ćemo 2016. sigurno je zlatnim kaškama kako su nam političari obećavali. Mislim, tako je iz ratne perspektive izgledalo da će to nekad stati i kad stane da će ići samo na gore, mislim u gore, da ćemo bolje i bolje živjeti jer je to logika. Međutim, danas se osjeća taj lik koji sam ja stavila u centar ovog filma, kao i većina stanovnika u Bosni u nekom status quo. Mi smo u nekoj sredini gdje mi ne možemo ni naprijed ni nazad i to je neka žabokrečina u kojoj se mi svi krećemo i sad ta neka perspektiva i budućnost je zapravo neizvjesna i depresivna, a u ratu ste bili pod granatama, ali ste znali da će biti to kraj, kad tad normalni ratovi završe, negdje nisu normalni ratovi pa traje pod 50-100 godina, ali kod nas je bilo očito da će se to završiti kad tad i onda ste imali nadu da kad to završi bit će nešto. A danas ta nada ne izgleda tako ružičasto. I zato taj lik kaže
nama je u ratu bilo bolje, zbog te nade, zbog te sigurnosti da ćemo mi to sad izdržat ćemo još godinu, još dvije, nije bitno što nema struje, vode, nije bitno, ali bit će sve bolje. A danas mi imamo sve to, ali nije bolje. I to je u stvari ta poruka. Da, razumljena je tu. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Ok, onda ću ja još nešto pitati. I priča, a onda i sve što jest u filmu, recimo gluma i scenografija i to, čini se izrađeni jako detaljno. Što mi se čini, ovako, da počnemo u početku. Film jest realističan, ali u tom detaljima koji su svugdje prisutni, meni se čini čak naturalističan, iako nije to naturalizam. I tako mi se čini da čak priča koja je jako malena, ali jako detaljno izrađena, kako ste postigli sve ove detajle? Od pričice, glume, mislim malim detaljima u priči, glume, onda recimo scenografije. Mislim, ovaj frizerski salon, to je nešto najljepše za gledati, pošto nekako svima domaće, ali ipak nešto lijepo i novo. Pa prije svega, ja sam toliko dugo čekala ovaj film da sam imala 100 godina vremena to sve Ne, zaista 5 godina smo spremali film, ali mislim, ja sam stvarno, nije to control freak, ali meni je bilo bitno od tog postera Ismara Mojezinovića na zidu u njegovoj sobi koji je posvećen, to su olimpijski plakati, znači to je znak tog vremena, to je znak njegovog lika, da je on taj. Onda su tu knjige Disneya s kojima smo svi rasli, onda je tu album s ličicama, to je sve moje iz moje kuće. Tu je morao biti klavir, jer je tu jednostavno morao biti klavir u toj sobi, jer je ta sestra svirala klavir i učila klavir. I kada ona dođe, naravno da će odsvirati neku davno zaboravljenu pjesmu, jer to je jednostavno ta moja asocijacija. U toj kući su 90% mojih stvari iz kuće, iz slike, zato što to jednostavno sam prenijela nešto što je meni bilo bitno kao znak, kao metafora jedne porodice. Taj frizeraj, to je frizeraj koji jeste na čarši, ali taj Aljo koji je u liku, u filmu je živi Aljo. Ja sam ga nazvala po Alji, koji je prijatelj mog oca i moj otac je sjedio u takvom frizeraju kod Alje, Etko, ne znam ko je dolazi u Sarajevo, zna Etka, Etko ima tu aščinicu na čarši koji je njima donosio stvarno, tu i onda su tu sjedile žene sa onim onduliranim, ne znam, sjedile sa trajnama 1.000.000 godina, a oni su tu mezli, pričali, bistrili politiku i tu je bio gradonačelnik, predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, bosanski onaj, tu je bilo različitih ljudi, različitih intelektualnih nivoa, ali svi su oni zajedno sjedili, svi su oni tu nešto bistrili politiku i to je bilo čak i za vrijeme rata. I to je bio jedan moment koji sam ja htjela da sačuvam, jer tu je taj neki ispusni ventil tog oca koji ode tamo pa nešto, on ne zna da se slaže sa ženom, on ne zna kako ženi da kaže, to je taj neki bosanski muškarac, možda je i ovdje slično, ali on je taj koji ne zna da kaže da on nju voli, isto kao što ne zna tom sinu da kaže da ga voli. Ali mi to moramo negdje da vidimo. Onda je to priča za publiku preko frizeraja gdje se malo humora ubaci i tako. Mislim da je to su te scene. A puno govore o nama. I naravno onog Titu koga ona uzme, onu bistru Tite, pa mu malo da se to dobro vidi da je to njegova bistra. Ali ima cijelo vrijeme neko, recimo, porodica predstavlja tradiciju, ali uvijek je da se stvari moderniziraju. Uvijek ima neki kontrapod toj tradiciji, da je lijepo da ona postoji, da je to naš kulturni, pije se kavica cijeli film, to je onak tako domaće i nekako čovjek se opusti, ne? Ali ta tradicija nije agresivna ili jest agresivna u liku oca, recimo. Ili mama jest takva tradicionalna majka, ali njena čerka bit će majka, ali neće biti tradicionalna majka, ne? Tako to mi se fino sve nekako poredi, tako priča o modernom vremenu. Da. Gdje god smo došli na zapad su nas prvo pitali, jel vi stvarno toliko pušite? To im je bilo osnovno da su zamijetili prvo kao vi pušite. Pa da, rekao, to je lik koji puši jer je nervozan, jer je čovjek mota. Prvo što mota znači da ne može da kupi kutiju cigara, nego on mota duhan. Mislim, sve su to sitnice koje kad se...
analiziraju, svaki je nešto značio. Kakšno vprašanje iz publike? Ma ništa, ja sam samo htio primijetiti da ipak poruka na kraju filma je pozitivna, malo čak i onako romantična, idilična, nerealna, jel, da će se vrati ova dijaspora u Bosnu. Pa ako može tu malo komentar. Naravno, ja kao čovjek mogu da mislim nešto privatno, a kao autor imam odgovornost. I vrlo je bitno kad pravim jedan film u životu šta će taj film da kaže. I ta odgovornost moja je bila da to nije, da budućnosti nema i da djecu ne treba rađati, da je sve katastrofa i da će svi koji su otišli ostati, da će Bosna umrijeti. Naravno da to nije moja poruka, poruka je da ćemo mi živ, da će Bosna biti, da će ko dođe dobro došao, ko ne dođe još bolje nek sjedi gdje jest. Tako da mislim, to je poruka jedna univerzalna metafora za bilo koje društvo, da uvijek ima neko svjetlo na kraju tunela, inače bi se svi mogli kolektivno samoubistvo izvršiti, pogotovo u Bosni. Tako da mislim da je to neka bila poruka i moj, mislim, stav kao autora. Vi dobijete državne pare i ne možete baš praviti filmove koji će potopiti tu državu. Mislim, nije to bilo moje baš... Ja bih napravila, mislim, ovo je film koji sam ja htjela da napravim, upravo onakav kakav sam htjela, ali kažem, kao privatno mogu s vama da sjedim da pričam o tome šta je u Bosni sve grozno, ali vi to ne smijete reći. Ja to mogu da kažem, ali vama neću dozvoliti da to kažete, da kažete da Bosna ne valja. Znači, ali kao autor ja imam tu odgovornost da kažem mladim generacijama da uvijek ima svjetlo na kraju tunela. I iako možda to djeluje malo slatkasto na kraju i Božo vreća za kraj, neka malo te emocije. Jer mislim da smo iz Bosne puno filmova vidjeli koji su samo tegoba, rat, grozno, a mi svi znamo više šta je bilo u ratu i ko je kriv i šta, ne trebam ja to sad 100.000 put da kažem. Mislim da su neki moji dokumentarni filmovi puno jači statementi o ratu u Bosni, ali ovo je bila priča za moju dušu. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Onda ću ja samo još malo nešto pitati. Glumci su izvrsni. Kako ste s njima radili? Kako ste to postigli? Mislim, radili ste s velikim i bitnim glumcima, ali ipak su nevjerovatni. Pa da, ja sam pisala za Emira, za Jasnu, mi smo radili ovaj omnibus, neke druge priče koji isto ovdje bio prikazani. Mi imali smo sjajnu saradnju. Ja sam njima dodijelila uloge koje oni inače ne igraju. To je bilo u stvari najveći izazov jer sam vjerovala i da Jasna može igrati ulogu takvu kakva jeste i da može Emir da bude potpuno drugačiji, iako smo objeđivali da će on biti kao iz reklama, iz skakanja, iz paštete i da će biti ekspresivan i ovako i onako. Međutim, uspjeli smo napraviti stvarno sjajnu ulogu i on i ja zajedničkim radom. A Uliks je bio, ja mogu reći, na kraju premija zato što je on uskočio 2 mjeseca pred snimanje. Imali smo jednu burnu saradnju putem Skype-a jer on živi u Njujorku i nismo se znali. I on je do kraja bio vrlo ovako, svidio mu se tekst i htio je da igra taj odnos oca i sina jer on ima tu odnos sa svojim ocem, poznatim glumcem Bekimom Fehmijom koji isto bio jako jedan veliki glumac, ali jedan težak čovjek. Tako da on je rekao da želi baš takvu ulogu da igra, ali smo imali različita viđenja kako ta uloga treba da izgleda, pa smo 2 mjeseca tako na Skype pričali, niko ne znajući nikog, ne viđe, mislim, ništa. I onda je na kraju on došao, mi nismo znali ni da li će doći, ni da li će sleti, jer je sve sam finansirao taj dolazak i to, bili smo vrlo onako se iznenadili kad je sletio. Zato što je bilo tako jedan žustri i dugotrajan razgovor, međutim, na kraju mi je priznao da sam uradila sve kako sam htjela i da sam bila u pravu. Da je dobro što ga nisam poslušala, jer kad je vidio film, vidio je stvarno da je to nekako perfektno leži, mislim, za njegovu ulogu, da je on stvarno dao sjajnu ulogu u tom filmu. Odlično, stvarno. Še kakšno vprašanje iz publike? Možda još neko pitanje? Aha, joj, gore ima pitanja. Studira?
Ok. Zašto nije na kraju filma stigao još i Borut? Pa bi bilo to još jedna pozitivna poruka za suradnju između Slovenije i Bosne, recimo. Da. Kao što Borut nije ni večeras ovdje, tako nije stigao ni na porodu filmu. To vam je tako sa Slovencima. Še kakšno vprašanje morda? Ako nema više pitanja, onda ćemo tu kod nas povabiti još ekipu filma koja je s nama. Tako da Ines nije jedina od filma. Tako da dobrodošli i drugi. Među njima tajnica režije Petra Trampuš-Boceljska. Izvajalec sinhronih šumov Jaka Skočir. Mešalec zvoka Julij Zornik. Snemalec in montažer sinhronih šumov Peter Žerovnik. Scenograf Dušan Milavec. Iz sektorja kostumografije Sanja Džeba. Ne? Čestitke vseeno. In nekdo, ki je prišel naravnost iz Beograda, da se vam pokloni tule po filmu, igralec Goran Bogdan. Dobro nam došel. Z nami so tudi producenti Zdenka Gold. Dunja Klemenc. In pa Alem Babič. Tukaj je zdaj en majhen, to je vjerovatno mali dio ekipe, pošto je film bila koprodukcija između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pa so s nama više Slovenci. Ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za še koga iz ekipe? Da. Onda samo još neka mala pažnja što se desila od ljudi koji vam žele još podariti nešto. Evo, to je od distributera za vas. To je opet za tebe, od nekog tajnog oboževalca. Možda je ovdje ključ do ko je to. I taj tajni oboževalc je tudi za Dunjo. Hvala vsem, ki ste prišli na to premiero. Hvala ekipi, da se je udeležila premiera v takem velikem številu in hvala za ta imeniten film. Zdaj pa vas vabim, da se vsi skupaj podružimo še v predverju Kinodvora. Hvala.